সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। হাইকে মিয়া রিয়াং Tiprasa rongni hojagiri festival o ajagao Tripurani CM Dr. Manik Saha ajagao invite khaija khanar joto nuka haike ajagao tamo mistake laiki ganga kai je Reang rongno agi chita gong haika Chottogram ni se borok yang Tripura o phainai Tripura o borok Bangladesh ni se phaiye tabo ajagao borok second largest tribe ungjak nei samane haiklai tongha bini amo mistake ngi da sakha na tomo bujiwi saka amo konfara saimalia haipana se kwbangma je chini Reang buru Tiprasa rok kwbangma bono congratulate sawoi je amtui statement ni mano belakhe sajagi tongbayo haike je hojagiri festival amtike statement ni mani bagi kwbangma Tiprasa rok sajagi angi Facebook rok post reja haike amtike no Tripura mothani khoroksa buru Tiprasa leader MLA Sir Philips o je statement ni mano hojagiri festival o je Tripurani CM Dr. Manik Saha je buru Tiprasa Reang rongni bagai hamya samani borok Bangladesh ni sifanya hai ira hini samani haga amno tuye chajagi angi bo post khlai saka hake 15th century Maharaja Danya Manikoni amal ni simino o jagao chung Reang rongni laibuma nukjago bhaike anga Bubagra ni je sanapoti rai kasak bai rai kosom tongnai amo chung laibuma no cheri nekhe bini a kok thairok tai je a laibuma ni kok rok story rok joto chung sere ke nukjago o jagao je Reang rok tongmani ajorao chung chini Tiprasa je tongnai je chin Tiprasa tribe tongnai joto ni no laibuma hamke chung cheri nekhe nukjago haike baksa bukso ni kri phanang mano baksa bukso je ayang ni je soi phainai bong ni kok nga kai sajagya haike o jagao kobi kok sanan thang kai je baksa bukso je Tiprasa nga kok bangna ni bage je chesta nai tongner borok omono nungmani nga tom thaisia bo kok saya hano amtike je CM amte hai je samani omono nga tabuk thaisia khoroksa bo kok sane kri haji haike je oro kobi wan chungnai kobi bukhabai dofani bage hamjangnai rokse o jagao o video no bo sajangnai haji haike je baksa je party no tui naisigi je dofano sokomornai ni nai tongnai nijini dofani bage amtui bo khanawi tongnai je jeng ayang ni no faikena haike no faikena nei je khanawi tongnai borok ngai ka o video no sajagla borok ngai party ni bage party no hamjagai Tiprasa pano nanglai tonglai nei Tiprasa ngai ka amsu kok banglai ai no kok banglai tonglai ka haja amsu je sayo ni Tiprasa rok sab saya haji Tiprasa rok jotono milei tongna nayo haike amte haike je tini hinjagi tongkha khoroksa bo kok sanai kre haike amno tuino Tripura mothani leaders Tiprasa bru Reang Sir Philips ngakai o je statement ni mano tuye chajaglia Tripurani CM Dr. Manik Saha je o statement ni mani bru Reang rongni bagai amono chajaglia bo tai chungnu kha comment ni bising tui tai je o video rok je viral tongmani bising tui o jago kwbangma borok rok sanai sawi tongo tumani bagai Bubagra no kai nihinai krei je o Tripurani CM no ka amtike nihinai je amte haike statement ni jagi tongna nanghnai aga mo mistake phano ngi mano age mistake phano je sapanong tung amtike je Tripurani CM se amte haike sanani amo ki sapana saya haji tumani bagai bo je sa dofa panang tong tung kubuni MLA rok sawi masang haji haifano CM to bo joto bani miliwi tongna nango haike amtike statement di mani bagai chaya amo kuno kus kri haji agi history live marong ni tei naina thang ka bo naina de o jagao rai kasak bai rai kosom Bubagra 15th century wo Bubagra donno manikoni ama logo bo oro Reang rongni live matung hagen rok all je Tripurani CM je amtike hake statement ni mani naro amno tui tom sanmu chu comment bisin ke sadi je Tiprasa na amte hake samani Tiprasa to je amtike kok banglai tunglai hake tabuk tom sanai amno tui nor comment bisin ke shahar mano video chaja like redi bye